Thutha wa kamiti ya ithurano IEBC kuiganira na thairi makiria ma milioni 1 iria kiama gia Thirdway Alliance kianeanite gikienda mogaruruku ma gatiba, mutongoria wa kiama kiu Ekuru Aukot na ujumbe wake ni mambiriirie gukinyia maguru kaunti ngurani kuiguithia MCAs bata wa punguza mzigo uria wambiriirie gutonya meciria-ini ma muingi na atongoria amwe magikwa Aukot no ndarasha ya mundu ungi urenda gukungia waragi uteti. Muhujia David Garika Gakuyo no mwe ukinyete igoti-ini akienda Aukot kurugamia guthiururuka kwendia mawoni make na riciria ria Gakuyo ni ati Aukot ndari wiki mihango-ini no. Tungependa ifanywe kwa mpangilio. Hatutaki kusema ni mambo zote ambazo tunapinga katika pendekezo ya Aukot. Lakini katika Kenya yetu katiba is paramount. Na ni jambo lisilo la mtu mmoja kama venye Aukot anarireta. Gakuyo arauga etikitie punguza mzigo na rugiri rwa kuhiga kioneki gia President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga aria mamurite kamiti ya mwanya guthuthuria na kwendekithia uria bururi ungirungwo niguo kurehe uigananu na kunina njukaniriro cia giuteti. Ni lazima tushirikishe the big offices, na ofisi ile kuu katika Kenya ni ofisi ya presidency, na pia we do not ignore the Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga. Maoni yao katika referendum ni muhimu sana. MCAs akaunti ta Naikuru aria Aukot agaire riciria ria mendikithia make ni monanitie nyota nene ya kunyita mbaru punguza mzigo na no gukorwo giki no kiambiriria gia gucenjia icunjĩ imwe cia gatiba no gwikirirwo nganja kwa mihang'o ĩno kwahota gucokia thutha makinya ma kĩoneki kia Aukot. Umuthi Aukot ari kaunti-ini cia Murang'a na Embu. Handu-ini ha metha cia mohoro cia Kameme TV, njĩtagwo Mwangi wa Wambui.